Inongonoko Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM long takari nongo tumenete ntsena ku bila ya 10 nongonoko ya Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa. Hi minga vile nitendele noka nika speaker nita hello dia umbi ngana kana msaka how se fika how se fika ai chitente ke sula tira how se fika bush ngai ko nile ndele nita hello dia umbi nitafika ai bona ni mindoko ne ya nitafika mindoko ntana ko ku tsala ita bona timhaka ta workshop ya tinkambi na ku va tiphina hi timitsi ta Xitsonga itava hi ri swin'we mi nga vile ntata ka alright namuntlha ka Africa wa vulavula timhaka titele mingisero wa mina timhaka ti sungula kwele ka timhaka ta ku va economic freedom fighters namuntlha loko ni nga hoxisi a va ri ku macheni kumbe ku na machi lowu va wu endlela va ka ZZ2 va vilerisiwa hi swin'wana sweswi va vilerisaka hi ta twa hi vona ku va vilerisiwa hi yini nako va kha va lava ku fikelela yini hi mhaka yeleyo ke tin'wana ta timhaka leti ti lavaka ku va hi ti landzelela hi ndlela yoleyo kasi yin'wana mhaka leyi kumbexana ni ta tsakela ku va hi languta yo mingisero wa mina i timhaka ta ku namuntlha hi gimeta n'hweti leya ya leyi la tlangelaka vo Afrika bya hina kahle ma-Afrika i vantima loko va ku munhu mu-Afrika i muntima sweswo mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela kasi yin'wana mhaka leyi venge hi lavaka ku va hi vulavula hi yo i mhaka leyi khumbaka ku ka nhluvuko wa tindhawu vengeri vulavisisi byi komba ku van'wana vaofisiri i van'wana lava hi tlheleriselaka ndzhaku eka timhaka to hambanahambana xitichi xin'wana xa xiyanimoya a xi rhurhele nkulukumba wun'wana a vulavula hi ndlela yin'wana yo twisa ku vava ngopfu loko a kha a vulavula hi timhaka ta hi ndlela leyi vaofisiri va tirhaka ha koho mi ta tsundzuka ku tshame ku va na un'wana wa muofisiri na ya huma ka maphephahungu ha khale ngopfu a ku vulavuriwa hi timhaka teto ta ku onge u hehliwa hi timhaka ta ku hayi ka project yin'wana na yin'wana u ta lava xa n'wanchumu se iyo mhaka leyi hetelaka yi kuma ku swi swa hina swi hetelela swi nga tiyi kumbe swi nga tshamiseki yimani mi tshahela swintsongo swa swoho hi ndlela leyiwani. Or black politicians dancing to the tune of white elites. The problem with South Africa's so-called transformation isn't just white South Africans clinging to privilege or black politicians dancing to the tune of white elites. The rot runs deeper. Black people sitting comfortably in government offices, holding management positions, are as complicit as any oppressor in perpetuating the suffering of their own communities. They occupy the seats of power that should be engines of liberation, yet they behave like gatekeepers, making sure the door to economic opportunity remains shut for the majority. Look at the municipalities riddled with inefficiency, mismanagement, and outright corruption. How many black managers in those departments have used their positions to empower black-owned businesses? How many have fought to create job opportunities for the millions of unemployed youth roaming the streets? Instead, we hear of tenders handed to their cronies, often at inflated prices, while genuine entrepreneurs are excluded from the system unless they can grease palms or bend the knee. Black government officials should be architects of change, but instead, they have become wardens in a prison of economic stagnation. Policies that could uplift black businesses are buried under layers of red tape. Permits take months, sometimes years, to be processed. Regulations are weaponized to crush small enterprises that can't afford the bribes demanded to move paperwork along. These officials are not merely neglecting their duty, they are actively suffocating black progress. For every white CEO maintaining the status quo, there's a black bureaucrat ensuring it remains unchallenged. They sit on committees, make decisions about funding, and distribute resources meant for the upliftment of the poor, yet their actions serve only to widen the gap between the elite and the struggling masses. Ayiki politician in this country that will change anything with policy, with announcements, ongayishintsanga the public service employees. At least from the assistant director level up to the point of HOD or DDG. Those people are the ones who are letting us down the most. And the majority of those people are African. They are not
black South African. Angiyazi le terminology siyithatha. By the way, We are baningi African. abakhona khona la. That's why I'm taking it on. Those are the people who are letting us down. Bama toll gate ethu. When we do business, sidlula kubona, siyabanikeza izinto. They are even carrying excess weight. Bakhona la. So hi sweswo i xiphiqo lexi ve nge hina tanihi Afrika-Dzonga hi langutane na xona langutane na xona a ni tshame ni mu byela siku rin'wana van'wana va fambe xibazani i kuma kha famba hi xibazani a ri yexe ivi no va jelezela hi la xiphiqo xi nga koho xa ku minkarhi yo tala hi ta tshama kha hi vulavula ku van'wana tipolitiki hayi swi nge titluka swi ku chakala hey MAC loyi hey manager loyi hey lava va nga thoriwa kunene va nga ta kuma na pension va nga ta tshika ntirho loko langutani vanhu lava va tirhaka ka tindawulo va tirha ka ti-supply chain i van'wamabindzu i va yini hinkwaswo leswi himpela se i swin'wana swa leswi tanihi tiko a hi fanele hi languta swona kambe hayi hi ta va hi kha hi languta ku ve ku na papila rin'wana ri nge Floyd Shivambu a nga ha ri xirho xa a nga ha ri matsalani general wa MK van'wana hi ta va hi kha hi landzelelana na sweswo lava va nga le ku hi dlayeleni tiko hi kha hi va tshika hi nga vuli nchumu hi vona hi yo mhaka ni tshame ni nghena ofisini yin'wana kun'wana ni ku heyi ni la tatani ta tirha kwala va ku ta tirha ni ku heyi ni mi tikomba phela loko wo ze ku na movha ma yi vona movha leya yo ni swi vula ni tshemba ni swi vula ra vumbirhi sweswi ku na movha leyi tekiwaka ngopfu liya timovha letiya ti tekiwa ngopfu tiva letiya ta tibaki letiya va nge ti tekiwa ngopfu timovha letiya to tala tirheriwa hi vanhu vo tirha ka timasipala tirheriwa hi vanhu vo tirhela mfumo hayi na vo tirhela hala ta ti famba xi va xi dipetrol sa hi buleni va ka hina hi lunghisa tiko ra hina hi ta bula na va economic freedom fighters sweswinyana ku nga ri khale hi hafu ku bilawara hi ntlhanu timinete ku bilawara yan'we va na march va ta hi byela ku march lowu va wu endla wu khumba wu lava ku vuyerisa hina njhani nawu kumbexani hi nga hoxa xandla kwalano ku loko a hi nkarhi wa ku kumbexani hi cinca maendlele hi nga ha tshami ka timhaka ta timachi a hi nkarhi wa ku hi cinca maendlele hi nga ha tshami ka timachi hi vona swin'wana hi ku na swo tala matsundzuka khale hi tlanga tinsimu hi ti-LP ku cinciwa ku tlangiwa hi ti-CD sweswi ku tlangiwa hi ti-streaming sweswi swa ku tani timachi tona ti nga cinceku loko mi macha ivi swi ku yini se a hi buleni va ka hina 0860002543 hi bula teto ku fika kwele ka awara ya namuntlha mi ta tiphina hi ku i tin'wana na tin'wana timhaka teti mi nga na tona ti ka ti famba na timhaka teti ta tiko la ku vona ku tiko ra n'we mi ri rhandza ku fika kwihi ku fika laha ka awara yan'we kusuka kwalano ta va hi kha hi buleriwa economic freedom fighters hi twa ku va ri yini ivi endzhaku ka sweswo ya hafu ku bile awara yan'we maafrika i vantima na hi ku mi ta twa van'watipolitiki va ku blacks in general African in particular kumbe na swi cinca loko ni tshameni mina ni twa i nga ri a swi fanele swi ku Africans in general blacks in particular kumbe a ni swi twisisi ni pfuneni 0860002543 ha swi tiva ku va koma Afrika vo ka va nga ri vantima kambe va nga le ku dyeleni se ku vulavula vantimeni va nga le ku hluphekeni andzhaka leswi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM 0860002543 xitlangoma hi loyi ni hleka Ehlekani Butbet na vayingiseri va Afrika va vulavula Mpfukeni. hi pfukile minjhani mawani Mpfukeni hambileswi ku nga pfulela va tshika mara ingaku mi hi channel ya service delivery because leswi mi vulavisaka swona swi lava tanihi ma-Afrika-Dzonga hi twisisa ku ti-political parties ina ta tirha mara a ti hi tirheli ngopfu hi yo mhaka mi kuma ku hina hi endli na forum leyi yi chavisaka va tatana Mkhombo a ya tipolitiki hi ku ha swi vona ku political party loko yi ri kona yi winini hinkwayo loko yo va yi nga ri na murhangeri wa ku vupfa kahle ku fana na vo Putin na van'wana lava va pfuxaka matiko ya vona va ta va ku timasipala ku va laha ti nga ta humesa mali ya ti-free t-shirt loko mi phaka xikhipa ka vandla ro karhi mi ku va hi phaka xikhipa ku hava xi xa mahala va va xavini mali va yi kumi kwihi
ka mali a yi fa yi mi tiseli mati ka la yi fa yi mi tiseli gezi ka la yi fa yi mi tiseli mapatu njani so leswi swi endlaka ku swi tikomba ingaku na vatirhela mfumo va kha va nga tirhi swona hi leswi political party loko yi ri matimbeni ya swi kota ku yi pasisa ku ka logistics ka supply chain management loko mi lava ku xaviseriwa laptop mi kuma ku laptop leyi a mi ta yi xava hi 7,000 vhengeleni loko mi tiseliwa hi lava tenderaku ka ndzawulo yaleyo mi kuma ku 20,000 kumbe 40,000 luya a va ka tenderini ka government u ya teka half a yi tlherisela kwihi aka political party yo karhi se mi kuma ku swilo leswi a swi fane swi tirheli vaakatiko ku yo tirha khoswa leswo tala swi ka political party yo karhi so hi leswi swi hi dlayaka se kahle loko endla ku lava va nghenaku afun'wini va ri van'watipolitiki a va control ku endla tipolisi mara lava mi va vitana bureaucracy n'we mi nga dyondzeka ngopfu va botet lava va nga ti-administrators lava mi kumaku yo swi yela xikolweni ku loyi is an accounting clerk loyi is an admin clerk loyi is a director va tirha hi ku ya hi leswi va nga swi dyondzela xikolweni ku loko hi ku hi lava ku developa giyani kumbe malamulelo o ndhawu yo karhi vona va ta kota ku vona ku hi kwihi hi nga lomba ko mali hi le ka development bank of Africa kumbe kwihi va n'watipolitiki va yo pasisa policy ku hi lava free education kumbe hi lava gezi ra mahala va nga ngheneleli ngopfu sweswi va nghenelela ngopfu loko mi langusa a swibedhlele mi kuma MEC wa health ku ri yena a byela ku luya a nga le ku fambiseni ku sweswi la endla leswi se n'watipolitiki u va a nga yo dyondza u va a yo nyikiwa wisdom ya ku mobilize vanhu kambe se ku va ku ri yena a controla ku lava va nga yo swi dyondzela se hi yona problem bothete hi ku vona ka mina se kumbexani hi ti-second ti nga ri tingani hi nga huma njhani kwala ka ku va hiza na hina tanihi vaaki hi hoxa xandla ku van'watipolitiki lava hi mi rhumile kambe mi nga yi mi ya hoxa xandla leyi mi kavanyeta luya a nga lo swi dyondzela sweswi ku nga na tiforum ta ku fana na liya ya hina ya ku duma a ni ta ku loko se ku endliwa tikhasele ka masipala ku endliwa ti-legislature ka ti-province ka national assembly a ku fanele ku va na formula ya ku i vo mani va ya ku palamende ku va na lava ngo to va winini va ri va ti-political parties va nga ta ya va yime ti-political parties ta vona mara ku va na lava va nga ta va vo forwardiwa hi ti-forum ta vona kumbe ti-traditional castles ta vona ma tiva swi vava ngopfu siku rin'wana a ni tshame na va vuhosi va kombisa ku vona va boha swilo ka castle yo karhi ya vona ya traditional mara mi kuma ku castle resolution ya vona yitsongo aka leyi yi va ku yi pasiwe hi ti-ward councillors na ti-PR councillors ta masipala wo karhi ku va wonawo lowu ku nga wa vuhosi lava tshamaka na vaakatiko ko va nawu njhe wa ku mi nga boha vanhu tihuku mara a hi wona wu fambisaka tiko se mi kuma ku hi rhangeriwa hi mabofu titlhari ti sele ndzhaku so loko a ko endliwa ku mixiwa lava hi vonaka ingaku hi vona mabofu ya kona hi vuli mabofu ya literal a va ri khomeli vaseketeri lava mi kumaku a va koti ku vona a ni vuli swa literal ni vula ku va ku ri vanhu lava nga riki na vuswikoti se a ku mixani lava nga riki na vuswikoti na lava nga na vuswikoti ku kota ku dyondzisaniwa ku yiwa mahlweni hi kona hi nga kotaka ku famba ezetiko hayi sweswi hi rhangeliwa hi lava nga voniku ivi lava vonaka va sala ndzhaku nemetweni 0860002543 ayi kuti wena u khome yini un'wana hi lo nhleka hi mamukeleli ka Munghana Lonene FM nhleka Aye, Buddha. aye papa Mpukile. hi pfukile n'wina mi njhani Mpukile. a khensa vutomi mi ri yini Mina ni Douglas Rikhozo. Ni ward committee ka tiko ra ka Nsushi. okay Na vaaki va ka Nsushi hi vanhu lava a hi ri ku demonstrateni hi ti 26 laha a hi kombisa ku vilela
ehenhla ka loko masipala va ri ku hi tshembiseni ka swilo swi nga humeleliki. Se lexi hi vilelaka xona i timhaka ta ku a hi kombela masipala ku nga meyara Manthandi va ta hi hlamusela ku ta ku hi wela ka masipala wihi kahle kahle. Endzhaku ka loko hi ve na mbulavurisano na Tatana Mabunda Stephen loko va ta va vurile emoyeni ku hina a hi weli Greater Giyani hi wela Collins Chavani, leswi a hi nga swi tivi nkarhi lowo leha. Se a hi lava ku masipala wa Greater Giyani wu hi byela ku hi wela ka wona or hi wela ka Collins Chavani na. Hi sweswo ntsena. Ya hi sweswo ntsena hi ta kota ku tiva. Loko n'wina okay, n'wina sweswi mi te mi ward committee va hakeriwa, n'we mi hakeriwa kwihi? Ni hakeriwa Greater Giyani. Se hikokwalaho ka yini mi fanele mi tisa xivutiso xexo? I ku Tatana Mabunda va kombe timhaka ta ku wela Collins Chavani. Okay. Se ku ve n'wina loko mi kombisa ku vilela mi komisela yini ku vilela? Hi n'we mi nge le ku veketeleni maribye vanhu va nga ta famba va fala patwini ra ku ya Giyani hi mhaka ya ku n'wina musipatu leri a ri mikhumbi ri fambela le kule, n'we mi le tsungeni wa patu leyi wa nambu leyi, se hikokwalaho ka yini mi tisa manchila la patwini? Hi swin'wana leswi Botpete ni lava ku ta basisa ka swona sweswo. Mhaka ya ku vilela ka hina laha a hi vilela hi yime kona a middle lexava dembe hi laha hi nga endla swikombelo emaphoriseni ku ta va hi yime kona laha a hi hlangana na maphorisa kona. Endzhaku ka sweswo ku na vanhu lava nga hi jeka strike sa hina, ku na vanhu va maakatiko va ka Van'wamatatani le ka RDP lava a va ya yima le patwini. Vaakatiko va ka Ntshuxi va nga swi tivi tanihileswi hina hi swi tivaka siku hi nga ta hi ya yima leyi i siku leri hi nga twanana na xiphorisa na ku pfumeliwa hi va xiphorisa, ku nga siku leri a hi ri vurira ti-26 a hi ti tlhelela epatwini endzhaku ka ti-26 letiya. Okay, a hi tshikeni leya ya maribye hi ku ya maribye yona ni ta va ni byela maphorisa ku a va khoma un'wana na un'wana, a va tirhisa intelligence ni mi rhumeni maphorisa famba mi ya khoma munhu un'wana na un'wana laha huwelaka patwini. Kambe ni lava ku vutisa n'wina ku namuntlha sweswi mi nga kota ku nghena moyeni mi ri yini ma swi lava ku hi mi vitanela va meyara swi helela kwalano, kumbe n'wina mina leswi swi mi vilerisaka tanihi vaaki va le ka Ntshuxi? Hina lexi hi vilerisaka tanihi va ka Ntshuxi hi vilerisa hi vukorhokeri hi nga byi kumeki ku ri ku vukorhokeri lebyintsongo lebyi hi byi kumaka lebyi nga hi pfuneki nchumu ku nga ku ta hi ta khurheriwa mapatu hi byi kuma a Greater Giyani. Se lexi hi vilerisaka ngopfu ku tlula mpimo i ku va hi twa marito ma ku hi wela Collins Chavani ene hina hi na vumbhoni na swona ku hinkwaswo swilo swi kuma a Greater Giyani. Ku fana na mina stipend xa mina xi huma Greater Giyani as ward committee na mithini ni khoma a Greater Giyani, mara hi vilerisiwa hi ku a vafi va Greater Giyani va ta hi byela va hi tisela masipala lowu hi nga ka wona hi ta kota ku loko hi lava swikoxo swa hina hi swi yisa kwihi. Ni kumbexani no ka ni nga mi twa kambe mi se twa ni khensile ku ni twa mina lexi ni mi vutisaka xona i ku loko n'wina mi tereka a mi terekela ku mi byeriwe ku mi ya ka mi le Collins Chavani kumbe mara n'we mi le ku jikajikeni kwalano, kambe a swi na mhaka swi tshikeni ke hi ku nga ri mina ni mi sindzisa ku mi vula leswi mi nga lavi ku vula swona. Inkomu ni khensile buti wa mina hi ta twa ku va Giyani ve ri yini hi mhaka yaleya ku n'wina mi ri va wela aka masipala wa Collins Chavani hi ndlela leyi. Anti mi swi vule kwihi Mhlavi kwala mi nga koho hi byeleni mi swi vule kwihi n'wina ku vanhu lava wela a Collins Chavani? Mi swi vule ku aka Munghana Lonene kumbe a mi ri ku ti hungaseleni kwala mi ri koho? Kambe loko ku ri ka mi ri ku ti hungaseli kwala mi ri kona hi laha va mi tise ka Munghana Lonene, se mi ri yini n'wina loko xe xiyimo xi te tani? Kambe hambiswiritano a hi mi twenini va ka hina hi vulavuleni hi vukorhokeri, hi vulavula hi xiphiqo lexi hi nga langutana na xona endzhaku ka loko hi twe ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ta emisaveni. Hi nhlekani leswi swo miyisela Munghana Lonene FM na ngoreko ya Afrika wa vulavula i kuma 12 timela ya tintsani ku bela awara ya 12 hi ku tisela wona twi kusuka leni ya studio 2A hi le Polokwane. Na swi tiva ku ri vanhu lava nga ni langutela mahlo ngati ku a va ti fanele va ni vona laha a Bushbuck Ridge le ndleleni mi nga chavi ni nge mi dyisi mahlahla. Na swi tiva ku na vanhu va lava ku ni vutisa leswi na leswiya hi ndlela yaleyo, kambe swin'wana mi ngo pfa mi vutisa va lava nga koho kwalaha hi ndlela yaleyo swi ta kota ku va hi kota ku pfunana ku yisa ku yini mahlweni hi ndlela yaleyo. Kambe miswiritano mi ri yini n'wina timhaka hi teto va ka hina kumbe na n'we mi nga va ku mi kha mi ri ka march luwa wa Economic Freedom Fighters hi byeleni ku mi vona yini hikokwalaho ka yini ka ku machiwa kwalano hi ndlela yaleyo loko hi nga se bula na vona na timhaka ta vukorhokeri ku ve ri hina hi le ku languteni ka van'watipolitiki kasi ku na vanhu va nge le ku dyeleni a swi hundleni
vele ku dyeli a hi va jelezeli kambe vele ku dyeleni na xihundleni se hi laha hi yo mhaka minkarhi yin'wana ku pfa ku vulavuriwa hi timhaka ta ti-lifestyle audit ti-lifestyle audit toleto a ti hetelelanga ti va kona a ti le ku vonakeni ka magauteng ta nga ta endliwa hi ku hi fanele swi tiva ku loko i ri a supply chain person kumbe manager kumbe murhangeri hi ndlela yaleyo u hlengelete njhani rifuwo ra ku ize yi va kwala yi nga kona a swi tiva ku van'wana va le ku nyikiweni tithenda ku na un'wana kha ni byela laha aku van'wana va nyikiwa tithenda na ntirho lowu va nyikiwaka va nga swi koti tiva munhu va ku i lunghisa timovha ta mfumo mara nga swi koti no lunghisa hi mhaka ya ku i na ti-connection se mina ka tika mas n'waveri 0860 002 a hi amukeleni loyi nhlekani Enhlekani kalanga. papa mina mpfukeni Hi pfukile ku kombela vona ku hlanganisa Afrika wa vulavula ka tinyoho ta n'weta misava. inkombo to mina khensa n'wina miri Mina la ku vutisa khalanga katsani ka swidyondzeki leswi nga kona tikweni ra Afrika-Dzonga. Ku tanihileswi hi vonaka swa ku i xiphiqo lexi emhakeni ya vukorhokeri ene ha wu vona mbovo Bujula yi vulavulile ene tshama swi vulavulile nkarhi na nkarhi swa ku mbovo wa ku humesa mali va wu tiva ene hayi ku hambi president a nga wu tivi n'un'wana n'un'wani loyi nga muakatiko wa wu tiva ku mbovo wa ku humesa mali ya mfumo i tendering system hikwalaho ka yini tendering system yi nga dlayiwi la tikweni kambe i tendering system yi nga xiphiqo kumbe hi leswi endliwaka hi yona swi nga xiphiqo khalanga swi tikomba ku tendering system hi yoxe a yi tshamisekanga hi yoxe ka yona hi ku kusukela loko ANC yi ta nghena me ni tiva vanhu van'wani kusukela kwale ka mfumo wa kokwa Mandela na Mpumalanga ya ha ri le hansi ka Tatinami Fipos awona sweswi Bujula nga swi kombisa yisola hayi ku notwa no swi tiva hi ku i ko un'wana ni nga tshama na yena latleville east la i ko mukhalabye un'wana swi mukhalabye sweswi tona na penceni i hume ka teaching a ya nghena ka nana ka yona a ya nghena ka tendering system a ya ka swikolo eMpumalanga liya wa vona a ri connected na vo van'wa tipolitiki va endla mali loko mali liya Bujula ka leswi so va tirhisa sweswi ku fika loko ANC nghene ku fumeni ya ku mali loko va ku nyika 20 million u ta fanele 10 million yi vuyisa back ka vona loko va ku nyika tender inane mali yo karhi leyin'wana ya half ya ko u yi vuyisa back ka vona wa vona kambe ke khombo ra ko loko a ta tshika mukhalabye luya i tshika hi ku emakumu ka swo ku pfa ku va ni ku dlayana wona ku la ku nga ni mali ko ku fa a ku heli so hi leswi nga mu tshikisa a huma ka swona ku swi fana swi sa humeka swa tendering system hikwalaho ka kuma swa ku swi fana dlayiwa ku endliwa swin'wana ya so xivutiso xa mina hi ku no hikwalaho ka yini la South Africa leswi dyondzeke swi nga kona ku nga vulavuliwi hi mhaka ku no ku endliwa referendum ku dlayiwa mhaka ya tendering system hi ku exitulu xa 40 rand xi ta xaviwa hi ma 500 rand hi khalanga ene sweswi mi swi vula ku ni nge mukaneti hi ku ani hi na xifaniso lexi nga ndeka Mpumalanga sweswo ni nge xa ti-laptop leti ti nga xaviwa ti nga ringanelangi price leyi ti nga xaviwa yona hambi swi nga mi suspenda mali luya vona ku pfala hina matihlo a ku swi lexi nga ta endleka va ta mu heta va mu faka kun'wana a ya mahlweni na titirhela a ku swi va kahle mara mali ya mfumo yi fambile mali ya vaaki va xibalo yi fambile na meteri papa khalanga namuntlha na khensa ku ku ni vulavule kahle ku nga fani swileriya loko vulavule ku no na u hamba u endla scrap yard hi na ku na va ku vulavuleni kahle ku vulavula kahle hi famba kahle khensini mixer wa mina ekombo ta mina khensa i makumembirhi nharhu timinete ntsena hi xiba awura ya 13 novhora ku ya Afrika va vulavula hi le ka Munghana Lonene FM nderi ku na vadyondzi vo suka ka N'waxinyamani primary na va vona la hoi katsakisa la ntirhweni lowu hi Ravuntlhanu na kayela loko ni ri le Giyani hayi a ni kayeli hey a Giyani nakona hey a hi amukeleni la mihlekani minjhani khalanga papa mina hi pfukini n'wina minjhani pongo na vinyi ina a ni tivi ku ni to va ni kha ni huma ka topic na hi la ku pfuniwa khalanga mani hi na xitici xe le Dihope laya xa malaria ne ya xitici lexi khale ka khaleni a xi tirha ku fafazela mara this time va ta xi pfala loko va xi pfala se ku va na ti-problem to tala ta statistics ta vanhu lava va khomiwaka hi malaria ku fana na muganga ya le Xiphuseni
na Ramauba hi mhaka ikusuhana na Mikova. Yeah. As a community ku tekiwa decision yo a hi endleni e malaria concern group hi kombela ku xiako lexa xi pfula hi landzelela ti-steps hinkwato hi ya na le Collins Chavani municipality hi ya na le district ya Department of Health la Thohoyandou hi tlhe hi ya na le head office ya le Polokwane ya Diketseng Mashego. After that hi nga kumi feedback ku huma kwalano hi ya na le ka TV ya Zwamaramani swi ya tlangana le ka TV kombisa ku miganga leyi vanhu va le ku khomiweni hi malaria ku na vanhu lava va nga loveriwa na hi varhandziwa va vona ku ri vana na yini na vatswari hi mhaka ya malaria. Yeah. Even though Khalanga loko ka ha ri sweswo vanhu va ya hi vuyisela feedback yo vulavula ku ri miganga leyi hi vulavula ku ya fafadzeriwa hi xitichi xa le xa le Kabungeni xa le Kabungeni a health center, which is wrong. Na loko ko langutisiwa ti-locality to fana na Masiya Xiphuseni na Xikhwara na Ramauba na Mathothwe na Vodori a ti kona a ti fafadzeriwi. Kambe ku kongoma hi ku nsale makume na rot second a mi lava ku endleka yini? A hi kombela loko swi koteka Khalanga mi hi tisela MEC Diketseng Mashego ku a tata swi vulavula hi mhaka yo sweswi loko hi foyinela a head office ka vanhu vo fana na vo very khomi mbiza a va ha khomi tifoyini. Nemetwe bot ni khense ita loko ze fika la mga vilele na ku adi hopi le kaya mani nge vanhu va ka hina va nge lovi ni ri ko ita vuya yisa mahlweni na mhaka leyi ndaka leswi. Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM akoma ndlela khensa swinene loko hi lombe ndleve hi ndlela yoyoleyo hi ku wena u laha. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ayi amukele Ndoming Seri twa ku yena u ri yini nhlekani mi amukele ka Munghana Lonene FM? I am Jan Bukara. Epokeni mjani papa? Epokeni. Merini we. Mina another photo wanyana leyo vanhu loko va ku tsakeni va tshama va vona mpimo mpimo. Matosini za yinze mhaka ya vanhu va ku va hlangi kahle ku swi nga xiswona swi nga tsarisiwe xiswona kusuka kwale ndzhaku kwale nkarhi wa apartheid vanhu lavo va nghena patwini va kota ku varhangeri lava hi rhangelaka u nga ku va twa hi swona sweswiwani loko mi langutile kambe swi vula ku loko va twa hi swona swi vula ku va kwala Afrika-Dzonga matiko van'wani va macha ku nga zi ku tshoviwa nchumu a hi khale ngopfu ni va vona va kha va macha laya a France a Paris va ti fambela kahle va ti khomele ti-placard ta vona va ka va macha a London va khome ti-placard ta vona leswi swa n'wina swo mi tsuvula na stop sign na hinkwaswo leswi i swa koka ka n'wina. Hi swona that's ni vula ku leyo ni nga ku i kha ya la South Africa leyi yo vanhu varhangeri va fanele va twa hi ku va hi kha hambi ni ri entirhweni kunene ni nga famba vulavula na yena muthori ni ku hi kombela ta ku i ngetela nyana ku mali yo muholo mara loko ni nga tshama hansi mi vulavula mi discuss mi nga twanana mara va va mi yima kunene ku tirha ivi se mi nghena mi tsaka kunene mi endla mpfilo mi ta yi kuma mali leyi mi yi lavaka se i culture leyi nga kona varhangeri va hina hi lava hi vona problem a va lavi ku twa hi ku vulavula a va twisisi ku kha mi vulavula va lava ku ngheniwa patwini kumbexani hi yima kunene hi endla swin'wana swo hi swekela swilo hi famba fastere hi ta vona se va hlamula ku va hatla va yi tshika mhaka leyiwani mo hi va ngetela leswi va lavaka swona vanhu lavawani mo hi va endla leswi va lavaka swona naswona vaakatiko mi ta kuma va kha va tsandzeka ku kuma swo tala mati gezi na yini hinkwaswo mara va nghena apatwini hi ta swi vona ta va ri kona gezi mati va lama ta tisiwa hi xipidi i varhangeri va hina va endlaka mhaka leyiwani ku a ku na swin'wana varhangeri leswi swi vulaka ku vanhu va ze va tolovela ku loko ho ze ya koka mahlampfu hi ndla yini hi vekela manchila patwini swa endleka and himpela swi endleka se matikhomelo lamaya ma hakeriwini. i culture leyi nga kona la South Africa leyi and ni tshembe ku swi nga pasa sweswiwani ku sweswiwani na vana va lava hi va tswalaka swona na ku va endleni va tekelela sweswi hi nga ku swi endleni loko munhu lava xilo fanele rhanga endla leswi i ta swi kuma ma swi vona hikuva a ni na swin'wana fanele hi dyondze ka mfumo lowu nga a hi huma ka wona wa hlawuhlawu mfumo luwa na wona wu humele mhaka leyi ku va lwa ku lwiwa va ze va pfumeleta ho teka ntiko ma swi vona a hi nga hi vhoteli mi teka tiko hi sweswo ntsena swi nge ti mhaka leyiwani botbeta leswi lomba varhangeri va ha ri taniya va nga swi twisisi ku tshama hansi ku vulavuriwa swi ta
swa swo tala nemetweli but nemetweli inkombo ta mina loko a kha vulavula ku tani mingiseri loya ntsundzuxa tin'wana a nga tshama a ku va hi nyike tiko tani hi vantima va ku hayi hi leri tiko fambisa ivi tsandzeka va rhurha va tiyela a orania va fika va ka swa hina hi ya ti tshamela orania swa ku swa tsana langutani Vereeniging yi njhani langutani Pitori yi njhani langutani Joni yi njhani se sweswo swi ve mi la ku va landa ku orania I am kidding on mixer second. Ah, God, na munhu na siyo yini 0860002543 ni mam kidding kam gara lona ne family sekani ka. Tewe mpfukile. Papa mina ipfukini nguna bijet. Loko xikomba xa va kona a wu fanele wu ve deputy president ya Xikwembu. Hey, a xi kona kasi xi kona mo vula mo ku khala ka vi deputy president ya Xikwembu hi mhaka yi. Tevu exihlobo ya namuntlha a ni nga lavi ta nghena ni twa yi ya ni vavisa mani. Mativa loko wo tirha wu tirhela rixaka a wu kahle ka misava leyiwani. Ni vula leswiwani ni nga vuli ku na n'wamhani un'wana ku ri CFO. I suspendiwile a suspendela ku why tikhampani letiwani to tshama ti ka ti nyikiwa mintirho. A yi kumeni tin'wana tikhampani ti rotate hayi ku khampani leti tinharhu kumbe leti ta 4 to tshama ti ka ti nyikiwa mintirho sweswo leswiwa loko ni ka ni vulavula swa n'wana wa Xikwembu i le kaya i suspendiwile swa swipfene a hi joke leyi. Kambe leswi mi swi vurisaka swona nga ri a hi nandzu n'wina ku ya hi n'wina mi swi lavisa sweswo ku tshama ka ku ku jikajika tikhampani tin'we ku nga pfi ku nghena tin'wana hi swo mi lavaka swona. Nandi ukulu kunandi un'wana ukulu lowu tshamaka ka roteta khampani ya ka Mathebula waya tikhampani tin'wana ti ri kona leti qualifyaka ku tlula letiya ta ka Mathebula ko va tona waya ivi n'wambani loyi kwa ku ri CFO a ku why please a endleni tin'wana tikhampani na tona ti ve kona. Oh yena a ku hayi kho hi nga jikajiki ndhawu yin'we a hi yeneni kun'wana se hi fela sweswo. I suspendiwile n'wana wa Xikwembu a hi mavunwa kwihi a Mupani. Hi wani loko wa ni zinambela munhu mina i suspendiwile n'wana wa Xikwembu swilo leswiwani i famba herini leyi va tsandzeka ku hlamula ku va fanele va endlisa ku yini for that ku suspenda n'wana wa Xikwembu ku ri CFO va ku famba kaya u lava u ta hi pfuxela mpfundla lowo u lava u ta tlharihisa vanhu. N'wina mi swi tivisa ku yini mi lo swi hlaya mi ndle njhani mi tirhela kwalomuya kusuhi a mi vulangi musi vito ra n'wina mi swi tivisa ku yini. A swi nge endleki mina ni vulavuli moya Tevu a ni vulavuli moya ko va ku hi le moyeni a ni to mi nyika nambara ya n'wamhani loyiwani mu mi foyinela confirma kumbe mi vutisa na va varhangeri va kole Giyani mu ku CFO la nga suspendiwa a suspenderiwa yini a mi nge yi kumi nhlamulo yaleyo. Kambe n'wina hi ku ya ka n'wina i fela ku nga jikajiki khampani ya Ncindani na Mathebula khampani ya Ncindani na Mathebula ku ve ku na Mthombeni na Hlungwani na van'wana lava ringanelaku kumani van'wani va tlhe va ringanela ku tlula. Hi sweswo and loko swi ve taniya and loko va ka va jikajiki Tevu loko ma khoma foni mi vutisa un'wana va lava rhangeli va le Mupani sweswo leswiwa ni byeleni wani Tevu project manager a nga swi kota ku xava ti-property to hundza 6 a ku i bondo project manager ene loko a ku i bondo phela swi vula hi fanele hi ya languta ku o hola mali muni. Eve na mirini lexo durha ngopfu mobile ya masiku lama yo durha ngopfu ya wa about 2.something million. Bendi la Polokwane i tibondo, Pretoria i tibondo, Bosanteni i tibondo, project manager hayi khona Tevu mani no that's why loko Xikwembu ntisa xo va kona a hi ta mi botela mi ve deputy president ya Xikwembu please. mara sweswiwani mina ni mi tshembisa leswi yimani mi byeli vafambini kambe ni va tshembisa leswi Mupani hi ta yi kombela yi ta yi angula ka mhaka leyi loko yi swi lava loko yi nga lavi ku nghena swi na mhaka CFO la nga yimisiwa ntirhweni hi ta n'wi kombela na hina hi n'wi nyika nkarhi a vulavula kwala ka moya walowu a hi byela ku kahle ku endleka yini kambe leswi a famba ku ti-hearing kumbexani
swi nga hetelela swi n'wi onhela case kambe swi le ka yena ku i ta swi lavaki ku hoxa xandla hi ndlela yaleyo ai yo kai very project manager yini ina bendo ina bondo a sente na bondo a pitori na ile nkwako na te bondo i hola mali muni ya swin'wana swa sweswi nga vitana ku vutisa ku la ku hola mali muni kambe mswiritano i ta twa wehe ku angula kwini a hi hundzeni laha Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Kolosela timinete nkaye yi nga se ba awara ya 13 nongana ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela kasi ke awara ya 1 i mahungu ya misava na Rulani Mzamani namuntlha ku ri siku ra ku hetisela rashi bindu ra n'hweti leya Mudyaxihi ya se swi vula ku vatirhi hinkwavo lava va tirhaka n'hweti leyi na lava holaka mudende na va hinkwaswo swi gimeta namuntlha ka ha ri hala nga ta kota vuya ku a yi holangi hinkwavo va se va helerile kusuka ka timali ta mpfuneto ku ya ka vatirhi hinkwavo se ke wena u ri yini 0860 002543 n'wana mingiseri loyi hlekani hlekani khalanga papa mina mpfukeni hi pfukile hi ngo n'wina na vaxonga hayi a hi va voni boti wa mina vana a khensa swinene ku mi yi bela riqingho mi ri yini n'wina me a ni ta ku nghenanyana ka le ya madzolonga khalanga ya a ni tivi ni nga yi sungula njhani mara problem leyi ni nga na yona khalanga i yikulu hi ku police station ta hina ta South Africa ta hi feyila ni vulavula hi ndlela leyi loko wo va i onhela like movha mi holovini na munhu wa xisati ivi i ya famba ya ku n'wi khomiseni va ta fika va ku tlhelani mi ya yi vulavula hi xindyangu mara loko yena police station ye le kwihi yi nga ndla sweswi mina ni vi na tinharhu ya Silverton a Pitori ni ze ni ya ni ya report because munhu loyi a ni tshama na yena a ni xanisa like mi kuma ku wa ni ba ene loko no ni ta n'wi tlherisela a ni byela straight a ku loko u bayiza eku n'wi tlhandleka xandla ni ya ku ku poteni and na ntirhonyana wa wena wu ta hela ene vhele va ta ni khoma a ni fanele na mi ni chava ku n'wi tlherisela a ni swi tiva ku va ta ni khoma eka ti-police station ta hi feyila kahle kahle loko maphorisa at least a vo kota ku trainiwa ku at least va swi tiva ku okay na munhu wa xisati loko munhu wa xinuna a ta pota a hi n'wi hleki phela swa vava ku hlekiwa khala loko ku ve ni ntiyiso leswi mi swi vulaka ntiyiso swa vava ni tshembi i koho munhu a nga hlekelelaku loko vanhu va fika va sungula ku ndla swa mitsawu hi leswi hoxi ku vavaka na ku loko no ze ni ya ni ku ni kombela ku pfuniwa hi 1 2 3 a va fanele va ni tekela nhlokweni because na hina va xinuna va ka mhani va hi xanisa va hi xanisa botpet ene swin'wana ho miyela hi tshikela hosi hi ta ku hi ku munhu i mi xanisa a kha a swi tiva ku loko wo bayiza entlhandleka xandla ya ku poteni ene i nge n'wi tlheriseli ku wa swi tiva loko wo n'wi tlhandleka maphorisa va tini ene loko va ze va teka switiwi swi helini hi wena swi helini a wa ha ri na nchumu swi helini so kahle ni twe na boti ya vula vhiki na va kha va vulavula leyi kahle a hi nge hi koti khala i fanele yi kota hi boti loko hi hoxa thawula hi ya kwihi hi nge hi lungi or kumbexani loko maphorisa lava nga kona a vo ringeta na vo ku hita mani tivo okay why loko ku fanele ku boha munhu wa xisati va ta tivhene va tinharhu a ni ri van'wani ve ri i mhaka ya ku va xisati va ha matimba ka n'wana mani se hi n'wina mi tirhisa matimba se hi yo mhaka va hatisa va lava ku ta va sirhelela ma swona ku na ku pfumela loko ka ku n'wanuna a nge biwi wa xisati un'wana xisati a biwa ku hi n'wanuna khalango ho ka hi nga vuli mara va hita loko munhu a ku baka loko a ku byela ku loko wo ni tlherisela ni ya ku poteni Nemetwe bot, nemetwe. Inkombo to mina akhensa swinene. Hey, yeah. Katika. Entlhanu timinete a yi se ba ora yan'we ya. A swi hlwelangi. Hebu Dyson. Vete Douglas. Vete Douglas Records. Douglas Records.
yingiselana hi ku tatana Stephen Mabunda lava ame ku vete yini hila mhlaba inhlekani enhlekani khalanga enhlekani le ka vayingiseri ka Afrika wa vulavula ya khensa swinene loko mi tshama mi ri na hina mani swi komba ku ma yingisela loko mi hleviwa mi vhe mi ku humelele kambe mi swi ri tani hi leyi mhaka ve n'wina mi ri ka ntshunxi hi le Collins Chavana a hi le Greater Giyani hlamuselani kahle khalanga handle ka ku va kaneta ku va hemba tatana record ngo vula ku ava temoyeni va nga ti lulamiselangi kahle va nga ri na tona kahle timhaka ta vo to khomeka hi mhaka ku hi nga vula njhani ku a ka ntshunxi a ku weli kona Giyani ku ri hi ku loko va pfale patu hi yini ra ku sungula hi tlha hi tsutsumela kambe vhiki ro reri loko ni nga endli xihoxo a ku ri Monday hi tsutsumerini va loyi va hi tlherisa vona va ku a va lavi va mani va ta vulavurisana na voho va lava MEC va lava meyara so a hi ntiyiso a swi nge vi swi humeka hina loko ku ri ku va ri hi vulavule ka radio hi nga kombela na clip ya koho leyi va nga yi twa hi vulavula ka radio ku ntshunxi a yi weli Giyani ntshunxi yi wela Giyani loko hi karhi hi vulavula hi ndlela leyi kumbe okay loko va kha va tereka a va ha swi vulavulangi kahle n'wina mi tiva yini hi swiphiqo leswi va nge vele ku hlangane na swona aka ntshunxi leswi swi va khunguvanyisaka hi ku a va nga fanelanga va khunguvanyeka na va tatana Rikhotso ni tshemba mukhanselara wa vo ta tshama na vo hansi va komba ku hi yisisa leswi emahlweni leswi hina hi tivaka swo khalanga va rila vaakatiko va le ka ntshunxi va rilela xikontiri ka patu ra vona leri nga connecta road hi vulavule na vona le ku sunguleni ku hi va kombisa ku a ri weli ehansi ka authority ya hina a hina hamba ho va na budget a hi rona leri ri fanelaka ku tirhiwa hi masipala hi ku masipala wa hina wa local wu tirhana na switarata se i patu leri ri welaku aka ndzawulo ya hina aka province ya public works laha hi nga loko hi tlhelela loko va hi hlongola a hi teki na ti-colleagues ta hina te le ka public works ku ya ti ya hi pfuna ku veka ndleve ti yingisela ku va ta hi pfuna na ku hi yisa ku yini amahlweni se va fike va nga yingiseli va tatana record va fika va hlongola va ku hina hi lava va nga na authority se na sweswiwa hi teka ku hi yimele va lava nga na authority ku nga va MEC na vo va meyara ku leri va nga ta va available va ta kota ku hlangana na vo mara loko a va tshamini va hi yingisela ivi va vula sweswo swa ku hi lava nga ka authority a hi ta va hi hlangane hi ri swin'we na va public works hi nkarhi lowu hi vulavulaka kumbe a hi ta va hi kumela xintshunxo va hlangana na vona rini njhani ni kombela mi ni kombelela ka meyara ku va languta ku va ka va hlangana na vona rini ni ta va ni kha ni ringeta mongwe na yena a hi byela ku va nga kuma nkarhi rini MEC va vona vanhu va ka ntshunxi swi hela swi leswi hi ku se ve ri ku nghena na timhaka ta vugevenga vanhu va le ku hoxeteleni manchila a xikarhi ka patu reriya ra kusuka kwale ka ntshunxi ku ya a Giyani leswi swi nga ta hetelela swi endla ku vaaki na vo va hetelela va nghena ka swiphiqo leswi a swi nga va khumbi ene khalanga ku yiva xinkadyani xa n'we xitsongo xi nga tsala i ku kombisa ku hi ti 13 aka program ra hina ra ti-Imbizo a hi te hi ya ka ntshunxi hi ya hlangana na vaakatiko va ka ntshunxi Imbizo ya meyara hi sweswi loyi ma tindleve ku loko va hi hlongorini mithinini va ta hi amukela ku ya va na Imbizo kohona le se leswi ko va mara ni ngo Imbizo hiyo yi pfunaka hi ku hi la meyara va fika ku a kumba hi swona ni ngo a hi lava fika ku va yingisela meyara swiphiqo swa vona ku va yingisela hi va hi rambe na ti-stakeholders teti tin'wana ti khumbekaka so mara sweswi hi ma tindleve ku loko va sungule ku na mitingunene a hi lavi va mani hi lava va mani ku yo Imbizo va ta hi amukela se swa hi chavisanyana ni ta ringeta ku kondletela ku la ku tatwa ku varhangeri va koho va mani hi kota ku twa ku swi nge koteki ke ku lulamisiwa xiyimo lexi ku hlanganiwa na va meyara va lavo na va MEC ku twananiwa ku xiphiqo i yini hi ku xin'wana lexi fanele ku xi tiveka ku xiphiqo lexi sungulerini xi nga landzeleriwi ku fika laha xi nga kona namuntlha sweswo khalanga ni metwile Mhlaba Khensa ri karhi wa n'wina ku tiya ku engeta Khensa na ku va tshava mi ri kwala kusuhi ku kota ku pfuna rixaka ra n'we inkomu ya Khensa swinene
Inkomo. Tatana Steven Mabunda va vulavulela masipala wa Greater Giyani loko yeta sweswo a hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya 1 na tatana Rulani Mzamani ukayelele eka Afrika wa vulavula se khalanga loko ni za ni nghena moyeni ni vula ku loko a ni ri a va tsemi lomuya mara i mfumo wa njhani wo ka wu nga swi tivi sweswi hi le ku lombeni leswaku ni la ta ringeta ku mi byela ku mfumo lowu wu chayile rero wu fana hina vanhu va kona that's why ni twa ku ri swilo loko za ku chaya mfumo se na mina na swi justifya ku why ni tshama ni ri mali loko ni ya lomba mali ka machonisa a ni nga swi tivi ya tlherisiwa mali leyi ivi ni tlhe ni cokomba tiko leri hinkwaro ivi swi leswi mara swi endliwa hi hulumende hileswaku ni le ka tiko ro chaya na mi ni chayile leswaku ku na problem ngopfu tiko leri Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 khalanga madzolonga amangele South Africa madzolonga hi leswi nga swo hi leswi van'wana va nga ta bibulisiwa xiswona langusa democracy loko yi kumeka a ku na lava va ri peaceful va negotiate a ku ri na lava ri violent handle va strike va endla swilo hinkwaswo that mentality ya ku overthrow apartheid through violence not violence ya ku ze yi dlaya vanhu nkarhi wa apartheid mara somewhere somehow a va fa vhele lava swi lava va fa vanhu va vone that mentality ku loko strikeiwa swi ri ka hisiwa ka tshoviwa a ya ha cincini sweswi and then government wa hina yi tlhela tirhisa the same mentality ya ku loko va nga strikanga ni ta va twela kule so approach leyi yi ta hi le kule ngopfu a swi olovi ku yi cinciwa ku na tiko ni ri rivala khale a nda ha ri hleketa kusukela swilo swa ku fana na madzolonga ka tika ka mahungu ya tiko leri a va swi kombisi ka television hikuva va swi tiva ku swi ta endla yini swi beniwile ku a swi kombisi swilo swa ku fana ni leswiya hikuva mihleketo ya un'wana hamba ha ri ntsongo wa swi vona ku swi ri loko ku endleka swilo swa so swi lava hi ri endla so madzolonga lawa ma nga mange leswi Both mpfukina a xikala vito laha matele ku mbalula timhaka tete ta vuye mina ni tirha kun'wana ne tendara yi nyikiwa mukontraktara loyi a nga tirhi wa lava mukontraktara wun'wana a ta tirha mali yi fanele yi suka kwale henhla yi ya ka lowa number 2 a nga tirhi a ta vuya botpete ka swilo leswi a ta vuya vukungundzwana byi nge heli la South Africa byi nge heli na ka twanana inkomu botpete Inhlekani Budpet murhangeri wa EFF Julius Malema vulela ku Nhlanhla Mkhwanazi i deserve ku va minister of police munhu loyi a nga training a tsutsuma a tivaka ku ba xibhamu mara ku a hi n'wa tipolitiki a nge xikumi xitulu lexiya buka loyi va nga mi faka sweswi va fake va ku ingqondo ya politiki lava kwini ka ku ba xibhamu General Mkhwanazi le ku tirheni kahle ngopfu le KZN hikuva u tiva ntirho wa yena hayi a beliwe mavoko ile ku tirheni wa deserve ku va minister of police inkomu andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula ni tirha na hi misa ya katsongo kwele so leyi nga fika ni hlamarisa ko hi loko a sungula a hisetela tikereke ta vayisa lava va ku suka le Zimbabwe va gqoka swa ku basa lavaya se a va hlongola ku va endle tikereke hala na hala Mkoveni swi ku yini va suka makaya ya vo a va endli swilo leswi vayisa lavaya van'wani va vo a va hanyi laha se swi nga endleka kuma leswaku va mi endle swin'wana ku a hlangana nhloko so na talenti ya pfunaka ya yona mi veka njhani yaleyo mhaka ra vayisa lavaya loko u vona fo ya vo wun'we nga hanyi laha ka vo vayisa lavaya va koho loko ya laha vo thembisa laha swikovanini va endle maribye ya ku basa laha va khongela va ri voxe vayisa i fike laha va hlongola ku le Zimbabwe why va nga endli leswiya i va tekela makhastama la nga sungula ku yimoxa koho se a hetelela a landza Major 1 le gedeni leyi se ni swi vona se ku hela ka sweswinyana andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula
ka Munghana Lonene FM Komba Ndlela 10 minutes ntsena ibile awara ya 13 nongona ka Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela a hi buleni na va economic freedom fighters a Limpopo lava ngeri vele ku macheni namuntlha veri ku xanisiwa vatirhi van'wana va aleliwa na ku ya amangwavini na timhaka ta mati na va ku twa kahle ku kahle ku endleka hina hi amukeleni ku ri kumba Junani balo kusuka ka economic freedom fighters khalanga nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM khalanga na vangiseri kwa Munghana mi va mi kha mi bati hi kwala tisimu na mi va ku siyoya aka zezete mi va ku ku yini khalanga matitiva leti bohaka loko hi heleketa memorandum sweswi hinkwaswo no swi tiva kahle munhu nga swi vula a moyeni khalanga no hikwele sweswi ya ni tibyeleni kahle hikokwalaho ka yini mi kha mi ri ka machi namuntlha mi machela yini khalanga ti-issues ta kona ti tele ngopfu leti tanihi EFF hi machelaka tona mi ta twisisa leswaku ri lembe leriwani is a year of picket line laha hi faneke hi kumeka hi kha hi machela i-special ticket delivery ya vanhu mara lexi xi nga hi tisala namuntlha khalanga i ku ri laha ka ZZ2 xo sungula ku na mapatu lama ZZ2 a ma pfalaka lama ma connectaka ti-village a ma pfalaka ku mapatu ma yena xa vumbirhi khalanga ku na vanhu lava tshamaka la mapurasini loko wa rhandza vona va lova u ala ku ri va lahliwa la mapurasini a wu ri a va hi va lahliwa endzhaku ka tiyindlu ta vona hayi mapurasini ma vona and those people va ve va tshama laha khale va nga mabebuleli kwala mapurasini xa vunharhu khalanga i ku vatirhi lava tirhaka lawani ku na hlawulambala kumbe muni ku racism leyi nga kona laha ka ZZ2 laha vanhu lava ntima va tirhisiwaka va ri 10 kumbe 15 nkarhi wun'we yin'we mara loko munhu maybe a ri mulungu ku tlela a ri 1 so hi swin'wana leswi nga hi tisala namuntlha khalanga leswaku ri hi meka sure ku ri ZZ2 a yi yimi ku mhaka leyi ya racism a yi yimi mhaka leyi exploita vatirhi because van'wana va vatirhi va tlhela va hakelisiwa mali ya 568 leyi va hakelaka durumu leti va sharaka va ri vo 15 ene xin'wana khalanga mali leyi va yi holaka lawani a yi weli kona laha mfumo wu nga vula leswaku vanhu va fanele va holeliwa 18 rand 68 868 van'wana va kuma 14 rand van'wana kuma vo 10 rand so hi swin'wana leswi nga hi tisala namuntlha leswaku ri hi tirhisa memorandum na swivilelo na swirilo leswi vaakatiko kumbe community yi nga na swona xin'wana mihaxi ZZ2 u vekele na tikhamera aka national road why a fanele vekele tikhamera ka national road ku ri ku a hi patu ra yena patu ra mfumo so koma nga ri this guy u pfale na mati a pfalela ti-village to karhi laha va nga kumeki mati so hi swin'wana leswi nga tisala namuntlha leswaku ri hi ta meka sure ku ri ZZ a tshiki leswi a swi endlaku vanhu va kota ku hanya va ka tola hi le South Africa and a ku na genocide mihaxi leyi nga ku endlekeni mi swi tiva kahle leswaku ri South Africa i South Africa ya hina hinkwenu mara hayi ya vanhu vo basa ntsena kumbe vanhu va tima ntsena kambe ndlela leyi hi yo yi ri yoxe leyi ta mi olovisela mi ringetile ku tihlanganisa na vona va ka fanzeli ku mi twanana ku na swiphiqo leswi ivi va sihalala kumbe njhani ya bo khalanga hi ringetile leswaku ri hi va na meeting na vona va sihalaleni up until za hi apply manje hi ramba na ti-community leti nga kusuhi na la ZZ2 kumbe all community leti nga affected leswaku ri hi ta haleni hi ta meka sure ku ri hi va nyika memorandum maybe loko se hi va nyiki memorandum because memorandum wa hina wu kombisa leswaku ri immediately after va nga tshama na hina hi kombisana hi kota ku lunghisa swilo leswiwani because a va la ku lwela vona fanekele ku meka sure ku ri vanhu va ka hina va ka xaniseki vanhu va ka hina hi mhaka vanhu va tima ka xaniseki hi mhaka ku va lawani i valungu va le ku va xaniseni mahaxi va tirha ku va vanhu lava mara va tlhela va xaniseka va tlhela va hakerisiwa ti-rent va kha va tlhela va loko mi tlhela mi ri 15 aka xirhun'wana xin'wana xo ka xi nga twiseki mara ku na vanhu lava va kumekaka va tlela va ri voxe xin'wana mahaxi lexi hi nga swi nga hi tisala i ku ri ku na corruption ya ku endlekeni this guy u tshama yi va na Department of Home Affairs laha va endlelaka ti-permit loko va hetini ti-permit hetini a va tlherisa va ku ti-permit ta vona ti-expirini va nga hakeriwi hi vula vanhu lava le handle ku na vanhu vo tala va le South Africa lava nga tirhiku mara a ve le ku thoriweni mara because u tirhisa vanhu va le handle a tlhela va rhoba mali hi swona swin'wana swi hi tisaka haleni because ku na youth yo tala yi fanele kuma mintirho mara u tirhisa vanhu va le handle a tlhela va exploita mahaxi mara vanhu va le handle ni i policy position ya n'wina tani ANC ku tani EFF ku hayi a vati a hi swona a hi n'wina mi nge vati no khalanga mi nga yi confuse a swi ri vanhu va tala South Africa va ri hava maphepha sweswo EFF yi tshama yi vula swona yi ri yini no EFF yi vula ku ri Afrika ya hina hinkwenu mara vanhu a va dokumentiwi loko a tala South Africa ka maZimbabwe
a dokumentiwini ku endlela ku ni loko a tshuka a yiva kumbe endla swin'wanyana a kota ku kumeka because so far now they are coming to South Africa va ri hama phepha va tlhela va fika va yiva va rhepa varhandziwa va hina va tlhela va famba because ku hama phepha hi leswi hina hi vulaka swona ku ri all these people they must be documented hi ta kota ku va kuma loko va endleka swin'wanyana leswo swi vula ku kumbexani qualification yaleyo mi tshemba ku yi dumisiwe ngopfu ku yi twala ku mi vula sweswo ku ongeti ku twala sweswi swa ku n'wina mi ra vanhu maxi mi ta tiyisa leswaku media hi yona yi ringetaka ku misleada a community kumbe ku misleada vanhu va le South Africa ku ri hina hi ri vanhu a va ti va ri hama phepha sweswo a hi manga na swona maxi vanhu a va vi documented everywhere ku endlela ku ri hi swi tiva ku ku na mani le South Africa mara mfumo leyi wa kona wa ANC wu pfumele vanhu lava va nghena because these people va vi kona before ANC va kona so vanhu va nga ku vuli ku ri hi nga tisa vanhu lava le handle lava ri hama phepha because ANC yi nga va tisi sa hi la kuteni ke ni twa mi ku mi rhambe na lava ka va nga tirhi va ta onhela lava tirhaka mintirho hikokwalaho ka yini no khalanga ni twa mi ku miganga ya le kusuhi a hi tirhi hi onhela lava ku tirheni va le ku tirheni hina hi ti haleni ku hi ta vona na management lava ku tirheni va le ku tirheni emapurasini a hi lava ngi vona hi rhambi lava nga tirhi mi right ku va ta haleni mara hi hlamarisa hikwalawani khalanga va instead va ku va tisa management va tisi security ku ri ta teka memorandum se hi va byeli ku ri a nge hluki laha until va tisa munhu wa straight va hi undermine loko hi tsale memorandum kahle hi tlhe hi tshama ka section 4 hi tshama na vona ku ri hi le ku teni hi kombela management yi ta tahla munhu ivi vona va endla mhaka ya ku va hi tisela security ri ta teka memorandum these people va hi undermine and va hi teka nga ri a hi tlharihangi as a EFF kumbe as vanhu va South Africa se loko xiboho xo sungula lexi mi ni byelaka xona mi ri mi nge suki kwalano va nga se tisa un'wana wa le ka vufambisi handle ka loko endzhaku ka loko va tise vufambisi mi va nyika memorandum mi la ku ndla yini ku ya mahlweni no maxi hi ta landzela nawu memorandum ya hina ya komisa ku ri hi kombela nhlamulo within 7 working days okay ku va hlamula swikoxo swa hina so a hi nge tluli milawu kumbe hi ku hela ku hlangana na vona va hi hlamula hi siku ri hi va nyika ku va va tshama hansi va hi hlaya va languta ku hava accuse a hi swona na swilo leswi hi vulaka swona nona va kota ku hi hlamula ni mi tweli khalanga ha khensa swinene loko mi tena tlhelo rero se loko mi kha mi hetisela mi ri yini ka vaseketeri va economic freedom fighters ngopfungopfu loko van'wani va kha va nghena va ku kumbexani i nkarhi wa ku langutiwa tin'wani tindlela hi ku un'wana nyika xikombiso khalanga xa ku khale a ku tlangiwa tinsimu hi ti-CD sweswi a ka ha tlangiwi hi CD hikokwalaho ka yini ka ha machiwa sweswi nga ndliwa na hi vakokwani Mandela na vakokwani Gertrude lava va nge le ku yiseni ndlwini ya vona hetelela namuntlha sweswo no muhaxi swa hambana hi vulavula hi ku va hi agitator community hi vulavula hi ku va hi swivilelo swa vanhu swi nge yisiwi hi munhu wun'we fanele swi tikomba ku ri there are people lava nga na concern lava kotaka ku ya that's why hi macha hi tele that's why community yi huma yi tele komba ku ri ku na swivilelo leswaku mi rhuma munhu a fika a ba ti-deal ta yena a ri yexe ivi loko a tlhela swi nga ri swona a hi swona maxi a ri mi ta rhuba wa EFF kasa mi tshembani na mi rhuba wa EFF ku hi fa va lunghisa timhaka ta ka ZZ not to say atembani organization ya hina mikosini ya hina yi kombisa ku leswaku ri mass mobilizing organization so hi fanele hi ta la hi tela a hi nge cinci sweswo hi mhaka ku vanhu va ri yini kambe hi ta endla leswi hi vona ku position ya hina yi lavaka swona ene hi swona leswi swi hi pfunaka hi swona swi endla ku vanhu va swi vona ku EFF yi le ku va yimelelini everywhere maxi na family ya maxi mo ni kombisa before mfamba ku na family lawani leyi vongo ku na munhu loyi a nga lova from hi Tuesday a nge sa lahliwa because va ala ku ri munhu loyi a lahliwa because ve ndhawu leyi emapurasini a nge lahliwa ene munhu loyi a bebelu kwalawani sweswo swi rhongo ngopfu maxi kasi milawu yi ri yini ka vun'winyi bya mapurasi na leswi mi swi koxaku ekhalanga milawu yi khalanga ni vula ku a ni ku na leswi hi nge i vun'winyi bya purasi a hi nge kumbexani va ku purasi leri ra khalanga se loko ri ra khalanga n'we mi kha mi tirha ivi mi bebuleriwe koho swi vula ku mi lahliwa koho hi leswi milawu yi vulaka swona no vanhu lava va tshama laha they say wena ni xikolo va dyondza kwalaya so it's not ku ri vanhu lava vo tala va ta tshama laha va tshama kwalaya na ti-village ta vona ti kwala ndzeni ka mapurasi lama vongo yo tekeriwa yes loko va tekeriwile a ni ri ku na milawu leyi fambisaka timhaka ta ku tlherisiwa ka misava va le ku landzeleleni yona
no mara khalanga misiwa kahle kumlawu yaleyo izateka lembe izateka malembe motala ngoba vanhu ve le ku loveni sikufa ku endleka yini kumlawu leyi nga se pasa se mara ani kuna milawu khalanga se mindisa ku yini milawu hiku ani se tiko se i banana a ra ha ri na milawu hi mhaka ku leswi swa hlwela leswi swi ndla yini hi swo milawu so no khalanga I said i banana what we are saying hi ri vanhu lavawani i khale va kha va tshama landeni ku ri village ya vona iZZ2 a fika a biyela ndhawu leyiwani va landini a tlhela va thola va tirha laya sumapala va there's nowhere else to go i ndhawu ya vona lava tshama kona a nga va kuma kona kambe va na yini xa ku komba ku i ndhawu ya vona mi lava yini hambi ku ri n'wina la mi tshama kona mina taxi le village le mi tshama kona you don't have a village na ni hi na tihosi leti swi vula ku va ta ya hosini ya vona a hosi ya vona yi ri yini loko ri ku i village no a ku na hosi landeni mi swi tiva kahle ku ri u fika a biyela ndhawu leyiwani hinkwayo ZZ2 and vanhu lavawani they are vulnerable they can't even speak for themselves that's why hina hi ta as a EFF hi ta kota ku va yimelela a hi ri vanhu lavawani a va endli ku rhandza landini mara at least loko vanhu a va kumi na dignity yo lahla vanhu va rhandziwa va vona se mi ta va pfuna njhani ku ya leyi jahile phela yi nge rimeli 7 days ya ku lahla no leyiwani hi ta va pfuna mahaxi swin'wana hi nge swi vulavula moyeni mara i ku loko hi huma hi heta ku inana memorandum hi ta vulavula na management hi vona ku hi nga swi endlisa ku vanhu va kota ku pfuneka because hi nge tshami na munhu la nga lova from Tuesday swi nga twiseki na ku endleka yini loko a ri moxara munhu luya u le ku chajeni vanhu lavawani ene a ve le ku holeni ka nchumu le ku rhobiwe ka mali kwala mapurasini malamawani no ni mi twile wun'wana i ri ni nga mi tshiki mi famba ni mi vutisa ku a ka purasi leriya ra le Zebediela leriya ri nga wa mi machili na hi ku mi ri tshikiriwa a mavokweni ya vantima kumbe ku macheriwa lava va nga va valungu na no a hi macheli valungu ntsena mahaxi tibusiness to tala ti le ku weni mahaxi a to wa because ve le ku exploiteni ka vanhu kumbe yini swin'wana i ku pfumala management so hi fanele hi macha munhu a pfumalaka management munhu la nga trainiwangiki la nga nyikiwa misava tlhanu ka na mali ku a fambisa purasi mara a nga trainiwi hi macha ya endla yini a ni vula ku phela sweswiwani a ni ku langutiwa hi tihlo lera ra mintirho khalanga ya ku vanhu va le ku tirheni ku na vanhu va tirhaka kwalaha purasini a va tirha laya a ZB a purasini lera ra Malamula ri wile ri wana ti-livelihoods ta vona na mintirho ya vona yi nga ha vi kona hi mhaka ya milawu ya leyi ya kwala tikweni se namuntlha ku na rin'wana na rona ri le ku tirheni kumbexani ri le ku kandziyeleni timfanelo ta vatirhi mi lava ku ndlisa ku yini hi rona na ro mi lava ku ri wisa ku mi lava ku ndlisa ku yini no mahaxi loko ri ku na purasi leri kandziyelaka timfanelo ta vatirhi hi ta ya kona mahaxi a va hi nyiki details mara hi ta lavisisa hi swi kuma ku hi ta ya kona a ku hala hi nga yiki hambi ku ri ku i munhu wa tima la kandziyelaka timfanelo ta vatirhi a hi tena because valungu ku a ni mapurasi mo tala ma swi ta kuma na valungu mara hi ya ka any farm leyi kandziyelaka timfanelo ta vatirhi la va exploitaka na mhaka ya hlawula rimbala sweswo muhaxi a yimi na swona tanihi vandla ra EFF hi lwisana sweswo ene naswona up until we attain the economic freedom mi macha namuntlha swi le mahungwini ne le ka Donald Trump swi ta fika va ha ku vuya van'wani va kha va ringeta ku thivela ku mapurasi ya ku le ku ndliweni yini a swi mi khumbi a ni mi twisitwangi kahle khalanga Donald Trump swi ta fika a ni ku a ni namuntlha mi le ku macheni mi le vateki va mahungu va koho va le ku tekeni swithombe swi ta swi tlhela swi ya fana na leswiya swa ha ku humelelaku le va president va ka va thiveleja le a White House a swi ti kota swi tlhelela koho siku rin'wana va tlhela va ya tlangeriwa swa ka ZZ ku nga ri khale na loko vo tlangeliwa mara a va thiveleja a va nga thiveli nchumu vanhu lava va ya ku poteni ku South Africa swilo swi famba a hi swi tina why va ku poteni ka Donald Trump ku ta endlani hi swona mara i ku hambi swo fika i ku leswi hi ngetela ku swona vanhu va South Africa va yima na swona ku ri a wu nge exploitiwi vanhu va ka hina hi kha hi swi vona tanihi vandla ra EFF hambi swona na Elon Musk kumbe anywhere we don't care mara tanihi vandla ra EFF going to make sure we remain resolute hi meka sure ku vanhu va ka hina va pfuneka hi minkarhini hinkwayo whether ku na Donald Trump or not we don't care Jonan Baloyi ni dlile mi ri deputy secretary ni tirhisa rona na namuntlha yes Jonan Baloyi deputy secretary ya Economic Freedom Fighters a Limpopo i khensile nkarhi wa n'wina buti wa mina hi swona khalanga na wena inkomo hi sweswo mingiselo Muganga FM hina mavonelo na wehe tanihi wingiseri kona u nga yingisela ri koho hi ta fambisa sweswo
hi tlhe hi langutana timhaka leti ti nga kota ku na maafrika i valungu kumbe vantima ke kumbe maafrika i vantima hi ku na nkama wun'wani ta twa va ku blacks in general, Africans in particular. A swi xandekanga sweswo n'we mi landzelela swa xinghezi a yi nga fanelangi yi ku Africans in general, blacks in particular. Hi Xitsonga xa ka hina hi ta ku maafrika hi ku angarhela vantima hi ku kongomisa hi ku sweswi mina ni twa yi ku vantima hi ku angarhela maafrika hi ku kongomisa njhani hi ku men twa nga ri loko hi ri la Afrika lava nga le ku hluphekeni ngopfu i vantima kambe a hi vantima ntsena va nga maafrika a hi buli ana msana miehleketo hi twa ku mi ri yini i 0860002543 i nomboro leyi tirhisako hi ndlela lani khensini n'wina mi nga kota ku kandziyisa rito mi tisala hi twa tlhelo ra n'wina ra timhaka kambe hi twini ku mahungu ya misava ya awura ya mbirhi ya ta va ya yimise ku yini hi ndlela yaleyo ivi kusuka kwalano hi ta kota ku va hi teka riqingho rero ka 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hina sungula man'wani va landzela Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula sweswo mi ngisero Munghana Lonene FM makhomandela 22 timinete ntsena ku bila ora ya 12 tindlela la aleja embiteni ne tin'wana ta tindhawu ta kahle swinene loko ri Mpumalanga tindhawu ta kahle swinene nkama lowu hili Mpumalanga hi fike mati va hi khome kahle mati va ku hlaya ku xurha sen na ku pfumela ku na ku hela loko vhiki hi ta va tiphinisa sweswo hi ndlela yeleyo nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomandela hi ku tumikisa ra mina 0860002543 hi sala timinete ta 25 ku va hi fika makumu ka nongonoko lowu se na ku pfumela ku ri hi ta vona ku we in'wangulo wa wena wu ri yini wu lo mingiseri nhleka aye Khalanga papa mina mpfukeni pfukile ngobona i pfukele bote ya cancer loko mami kasi amo heta na Khalanga va EFF loko ta pflela xana moya ama ha ri kwihi ai mativa na n'wina ana ri iko ni umanyana la ndinyana Khalanga mi hlwerile man mi hlwerile kambe hambiritano mi ri yin'we na ta vutisa ku ri liya ya pariwa nambulo wa wo cheleta ritavi leni takunkulu va yi khumbili na nge ZZ pale nambu wi Middle Tower ni vula nambu lowu n'we mi nge wu pfariwile hi wihi Middle Tower nambu lowu a ni va wu vitana Middle Tower ku za wu ya fika kule dan'wini se ve ri wu pfariwile swi tiviwa hi mani na mani ku ri ZZ wu pfarile anga damu ma ta ma ha fiki le sani loko ni kume se mi ri busy na vona a ni ta tiva ku ri naswona va yise memorandum ya swona na mara n'wina hikokwalaho ka yini mi lava ku swi tiva hi ku a ni loko ri ku swi ya mi vava a mi fanele mi ri xiphemu xa machi lowu a swi mi vavi kasi swi ni vava ngopfu ni le kule Khalanga mara loko ni ri mi le kwihi sweswi ni fona ni ri ka ndhawu yin'wana ya le Venda vi ri le Madimbo anti lomu a na ku tiva Madimbo a mi nga swi tivi ku ta va na machi lowun'we hikuva mi xirho xa Economic Freedom Fighters swa mavandla a swi tikeni mara ni nga swi tiki a ni ta ni yini ku na xiviko xi nga huma hi ti 17 ta May 2025 lexi holobye Majordina va nge le ku xi hlayeni ku fika sweswi va nge ri va le ku langutiweni ka timhaka ta tindhawu leti va nge ti pfariwile ku va ti pfalela Middle Tower ku yi nga ha kumi mati tindhawu ta kona mi ta vhe mi swi tiva namuntlha mingiseri va ri ti katsa Kudus na Brandbonkis hi leswi ku hehliwaka ku ti pfarile ka catchment area liya se va nge ri va ha ri ku languteni ku ta endleka yini se hi ta twa hi vona loko se va hlaye xiviko xoxolexo hi xona xiviko a va hi nikangi la kambe leswi mi nga vulavula hi yona yi swi kutani muhumelerisi ni ta va kombela va vhe va lava se swi wisana
mabasa va hi byela ku swi fika kwihi swa xiviko lexi hi ndlela leyi tshama ni mi ri endleve vhiki leri taka na tshembisa ku hi ta va kuma hi bula na vona no ni khensile khalanga xumani kahle inkombo ta mina khensa swinene 0860 002543 makumenharhu ntsevu timinete ku pela ora ya khumenharhu nakona ku afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM un'wana hi loyi bingisela nhlekani bothat njhani papa mina hi pfukile hi ngo vona hi pfukile na mina no lata chumbutelanyana leya ka ZZ nyana tanana inkombo a ni lavi ku kaneta nchumu ka leswi va nga swi vulavula no lata bumabumela kumbe ni solanyana swin'wana ni nga swi twa wa swi vulavula laya mara munhu a nga ni vula ku na mhisanyana n'wanyana ni nga tshama ni n'wi vona ka TikTok ni lo rivala vito ra yena a kha kombisa map lowu wu fambisa ku yini ni la ku vulavula ni vulavula hi ndlela leya laha ka mati laya a kha kombisa ku mati ma suka ma ri kwihi ivi nambu wu helela kwihi kumbe mati kumbe damu ri pfariwe kwihi ende mpela a yi pfariwe kona kwale ka ZZ emapurasi malama ma pfala mati lama ma fanele ku ma hindza ma tisa mati a matikweni laman'wana ma nga hala ka hina ku ya kwale a vukoveni halaya so leswi va yela ku swona namuntlha leyi na swi twisisa loko swi fika kwalano na leswin'wana va nga swi hoxahoxa swo tala a no lata kanetanyana kumbe ku humanyana ndleleni loko swi ta ka laha va nga vulavula hi vanhu vo huma handle ku ri vanhu va huma handle va le ku exploitiweni and what not ku ri EFF yi nga vula ku ri find alternative routes into the country se loko hi ku find alternative routes into the country va ta endla yini loko ri a hi va lavi ku va tirha lomuya maka va vulavula hi ku ku na unemployment leyi affectaku vanhu va la South Africa mara sweswiwa loko se va kha va ku lava van'wanyana hi nga va vitana hi nga va tiveri Afrika ya hina hinkwenu lava loko va ta endla yini loko ri a hi swi lavi ku va tirha le kumbe loko se va sungula ku tirha va exploitiwa vi herile hi mhaka ku loko ri a swi landzeleriwe kahle a ku ta va ku nga ri na timhakeni ta ku veri vanhu va exploitiwa hi ku swi vula ku nge swi fambisiwe hi ndlela swi vula ku munhu laha se va kha tirha laha ta va kha holeriwa ku fana na munhu laha maybe a tirhaku kwale a kha huma la South Africa hi leswi va nga swi endla na le ka tikhampani yin'wanyana kumbe ndhawunyana yin'wana lava xavisa swakudya va ku i cream va tshame va ya le va langutisa ku why ku thoriwa vanhu va le handle vo tala ku compared to mara hi le ku vuleni kumbe va bumabumela va vula leswaku there must be nobody lava a va tsandzisa ku nghena la tikweni loko va nghene la tikweni vanhu lavo hi va rhambaku va ta endla yini loko ri a hi swi lavi ku va tirha kumbe loko se va sungula ku exploitiwa vona va nge ali because va hava lava nga la kona a swi fana na munhu ola South Africa nga ta va mina both party va tirha ka Munghana Lonene loko na hambani va hlantsela movha every Sunday va nga ni nyika mali ya ku ni nga ti hanya so EFF loko yo ringeta ku la ku a ni lavi ku ri ni ku veri a va hi gangisi ka swo fana leswi mara na tsaka ku na swo tala leswi va swi yimelaka ndo vulela ku na swi tiva ku ve nge swi tivi kumbe ve nge swi koti hinkwaswo mara a va ringeti ku va nga tshami va ka va endle leswaku va ti-contradicta 1 minute va lava vanhu va le handle the next va ri la hi vona na swi hi confuse hina hi nga a va vula ntsene ku loko ku ri ku timfanelo ta wena ti tshamisekile tana Afrika-Dzonga i nga pfaleriwi ku ta Afrika-Dzonga loko timfanelo ta wena ti nga tshamiseka ngati a va vuli swona a va vulangi swona find alternative routes i xilungu lexi nga veka hi president wa EFF a ku there must be nobody who a ku ri alternative route kumbe a ku ri creative ways alternative routes leswaku loko ku pfariwa loko ku ri wena yi nge swi koti ku nghena laha tikweni i ncini lexi nga tsandzisaka munhu ku a nghena tikweni botsat i maphepha se loko maphepha yi ri hava swi vula ku alternative or creative ways hi swihi hi leswo khandziya ndzhaka nyimpfu nghena halaya tole swilo ku i nga kumiwi hi swiharhi loko ki jampa va khuruga ni ka na swin'wana so hi nge vuli ku a va vulangi va vurini loko va swi vekisa sweswo so mara no vulela timhakeni ta ku vanhu va le handle lava va kha va tala a va vi loko ku ri mpelampela EFF yi vula ku yima na vona ku nga vi na ku yiwa hala na hala namuntlha va yima na vona mntu ku va lwa na vona hina ta ku hi swi tiva ku hi yime ku hina EFF and then tsakini loko ku ri va kota ku swi endla swilo leswi endzhaka loko president a yena a ya ku menteni ka vuxaka lebyi nga ku bya nyakapfala ku hlaya ka n'wina botsat mo ku veri ku na ku nyakapfala ka vuxaka so loko ku ri EFF ya swi kota ku yimela vanhu va ntima hambiloko ku ri a va yimile ku ende ku ve ti-resolutions to karhi leti maybe va president va nga ti endla leti maybe kumbe EFF yi tonga kumbexana a swi enelanga na tsaka loko va kha va swi endlisa sweswo no vula ku maybe va nga hayi confused va leswi hi swona leswi a hi swona loko ya kumbexana rero rito ri a hi rona maybe va nga ha n'wina mi ri n'wexe mi nga hi katsi mi nga ku hi
na vavali hayi ni mi komba kahle ku ni va ni ka ni mi yingisela a ni mi tsiki mi vulavula ntsena ni va ni ka ni mi yingisela na khensa swinene vo twa mina inkoma khensa 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM a hi kandzila Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM akomanela nto kun'wana ni rindzerile Giyani a ni nga tirheli kona namuntlha na msumbhunuku ni nge tirheli kona Giyani ta va hi ri kwala hi ndlela leyo kambe loko ri na swin'wana mi lava ku yi hlamula hi swo hi le ka nomboro ya ntolovelo ya 0860002543 kumbe mi tirhisa mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela yaleyo ta kota ku va hi twa tlhelo ra n'we ra mhaka ku ya amahlweni 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula a hi ku tumikisela mina ku kwalaho hi nga koho u ri yini timhaka ta wena ti nga hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula se mi hleketa ku hindzisa ku yini mi ringetile ku vulavula na va makhanselara sweswo re abile na vo vanhu ro vuja re ra mo le dilo fela le feli re ile mobani vanhu ro vuja re le tla mo ka mkwalo re tsa mobani va ro vuja re ka mkwalo re ka ndra ka wa dara ku ndra ka ene nkhale ku mobani ya ka bisa rena o die ya ina na bela u ta fita raso ene swo vula ku langwe mi nga kona ku hamati ayo awuna me tibuleke mo tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM akomandela hi ku tumikisela mina ku angula oku yini kwala u nga va ku u angula u ri kona hi ndlela yaleyo 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a hi tekeni lomingiseri inhlekani ni mamukeli ka Munghana Lonene FM inhlekani ayi njhani Butpat hi pfukile papa minjhani hayi pfukile ana ku vulavula swo tala Butpat leswi lava ku swi vulavula i mhaka leswi humelaka le ka ZZ vana va le ka ZZ a ko va mhaka nchumu i mhaka leswi president ya hina yi nga ya America va lava ku pruvela Donald Trump le ku ri voho vana va nge tshiki ku endla leswi va lava ku swi endla hi mhaka yena va swi tiva ku ka ZZ mahungu ya ta fika ka Donald ma yi vona se ivi va ta vuyeriwa hi yini vo lata komba ku president wa hina leswi a nga a swi vulavula na Donald Trump because va kombise video liya vo va ta ya mahlweni va endla leswi va swi lavaka ma yi vona mhaka leyi ni vula swona ku swi ta va vuyerisa swi vuyerisa mani swi leswi swilo leswiwani swo la ku EFF va lata kombisa ku vo va na power swi vuyerisa vo ku tsaka ma swi vona lani ka yoli ya le ka ZZ Department of Labor hi vo a va fanekele vo va rhangi va ya ka Department of Labor va ku na swilo swo le ka ZZ hi kombela ku miya twa ku humelela yini loko mi tsandzeka hina hi tala loko leswi ni twa ku va swi vulavula leswi a swi khumbi vona ngopfu ni Department of Labor hi yona yi fanele nghenelela va yini ka Department of Labor va complaina na a va rhangi va ya le va complaina va rhumela Department of Labor loko yi tsandzeka va teka ti-result va ku va ri yini leyi eka va hlamusela ku va ri munhu valungu va ZZ mani va tiya i vo vayo a ku na lava nga rhanga va ya kona phela sweswi vo va teka swilo va swi endla hi ku rhandza se swi vula ku hi ku ya hi n'we va hatlisele leswi va nga fanelanga va endla swona va hatlisele leswi va nga fanelanga va endla swona hi ku loko mo vutisa ku mi rhangi mi ya kwini n'we loko mi vulavula hi ku na vahlampfa laha va thoriwini voho va endla va ta fika va endla yini ka vanhu lava ku va mara a ni tivi ku va fika va endla yini va va susa va va caca na va ri va yisa memorandum ka muthori ku muthori leyi landzelela milawu ya Afrika-Dzonga hi swona leswi va yelaka ngopfu swona loko va lava ku va caca kumbe swin'wana a va ta famba va na ndhawu ya xikaya hi ku bohe hi vona va nga ta lunga a nawu wa va pfumelela a yimeleni kwalaha ka 7 days hi twa ku va ta ku yini mi fanele mi tlhela mi va vika ma kuma ka 7 days liya hikokwalaho ka yini swi twa loko riti a mi va tshembi leswi va nge le ku swi endleni mo ka mi nga swi tsakeli kumbe mo ka mi nga va tshembi hawa lexi nga koho i ku a ni na swi tiva ku
a ko va mhaka ya nchumunchumu why kuze va swi tiva ku ZZ i dume ngopfu ZZ na le America loko wo n'wi dyohela swilo swa yena swi nga hatla swi fika le America va la ku pruvhela yehe Donald ku hefo leswi we i nga ti ta komba misava hinkwayo video ya hina loko hi karhi hi toyatoya a to swi endla na sweswi nga ri khale ka 3 days later kumbe ta swi to swilo leswi ta swi ri koho America va lava sweswo intention ya vona yaleyo Nyametweni hayi danki la ka xihoko la Kesele danki eka xihoko danki danki le ya xiboni danki okay danki ka xihoko kwi anyagela a Robin kwi kahle kambe le ka xihoko a khensa swinene I'm getting one mingiselelo nhleka hayi mpfukile kokwa papa mina ayifukile mjani hayi mpfukile mi khensa swinene ku mi bela riqingho mi rini n'wini hina lata Angola ka yale ya ka ZZ na EFF le yeah ku mina lexi ni xi langutaka a ni kha ni va yingisela mara ku nga ku vona va rhangisa ngopfungopfu mhaka ya ku tereka na ku terekela vanhu lava tikomba ku nga ku va busy mhaka hi leyiwani i ku sweswiwani va terekela ZZ a hi ngo ZZ ivi a hlongola vatirhi lava hinkwavo va nga kona laha vona ku tumbuluxa mintirho a va swi koti va va fambisa ku yini vanhu lava va nga ku tirheni va nga ku pfuneni ka mindyangu kwalaya loko ko va ku sweswi ZZ va terekisa sweswo i va fambisa vatirhi a va hlongola and then va vulavula na hi mhaka ya ku yini va hola mali leyi va yi kumaka yi tsanana mali yi nge tali na siku na rin'we evuton'wini hi nga tivi loko va ku kumbexani vona mali yo tala va yi kuma mali yaleyo yi tsanana hi ku twisisa ka mina va kota ku yini ku xava kumbexani va endla timfanelo ta mindyangu a phakati ka miti ya vona se mara loko sweswi va ya vona va ku va ya ku lunghizeni a mhaka yo lunghisa hakanene ni pfumelelana na lavo ngopfu va ta komba presidente wa America ku hayi ku vona va yime kwihi xiyimo xa vona kahle ka sweswi va nga le ku swi endleni mina vona ingaku a swi tshamisekangi kahle hi mandlelo ni ku kombisiwe hi presidente ra ZBD kun'wana ka onhaka a va ngheneleli sweswiwani vhele swo namba swi tikomba nga ku vona va le ku hlongorisaneni na valungu leswi nga swi kambe a ni va kombisile kuze kun'wana a va nge ngheneleli mhaka ku ya hi vo a ni ri loko munhu yi nyikiwa purasi xikombiso a fanele leteriwa nyana ku komba ku swi fambisisa ku yini se loko vanhu va nga leteriwangi va ta ya va nghena va ku vandla yini ku dasiwa leswiya ko va mandlelo na mavulavulelo ya vona a ni ku swilo va fanele va swi vhika ha swona swilo swa ka hina vantima vo swi langutisa kunene mara ku laha ka ZZ valungu va ya kahle vona ku lwisana na valungu i khale kahle vhina murhangeli wa yona valungu va va rhandzi vakulukumba lavona ku ve swi bihile loko va lwisana na valungu swidingo ma vona tiko leriwani ntiyisiwa kahle loko ko va ku ri hina vantima ntsena leswi swi nga hi swona hi kha hi tshama ka swona ku hina hexe ha danana ka dlayaniwa ku leteteriwa swilo swo ka swi nga tshamisekangi ende swilo leswi hina hi swi endlaku ka hina vanhu vakatiko valungu na loko vo va va ri kona a va talangi loko ka ku dlayana laha South Africa swo va ngopfungopfu ka munhu wa ntima swilo leswi hinkwaswo nemetweli papa kambe mi ri hadyana mi swi veka njhani kwalaho vanhu va ka ntimeni daswa loko un'wana na vona un'wana ingaku u tshamisekile fana ya n'wi onhela ku a kumeka ri ka xiyimo xihi xo ka xi nga tshamisekangi ku na swo pfuka un'wana hi leswi swi nga tala ka hina va ka ntimeni loko onhela un'wana go ta kumeka ri kahle ka site ra wena ende leswi nga rhongo ngopfu leswi ku nga ku antswoswo nemetweli papa thanks man inkomu tokona lona loko a kha vulavula mingiselelo ni tsundzuka timhaka ta un'wana mingiselo nga tshama vula ku valungu na hi nkarhi wolowo wa xihlawuhlawu va nga hi lavi swilo swo tala va endlela a va andla dibi a va andla tihomu ta vanhu a ti nghena dibini mahala ku nga ri na xiphiqo sweswi vo xava mirhi vanhu ya dibi ya dibi valungu lava va nga hi lavi ani na ku hola a wu hola hi siku ro hola hayi swi sungula swi ya vulavuleriwa ka munghana lonene ku a va le ku holeni vanhu ku ri kho va holaka se a ni tivi swi le ka n'wini va ka hina a amukele lowu mingisele nhlekani minjhani bota mina hi pfukile minjhani n'we hi pfukile
a ni la ku twisisa mhaka yin'wana ni nga yi twisiseki kahle ya lava swiphaza Botphethe kasi vanhu lava swiphaza loko va ha pfula swiphaza leswi a va wa byeli ku airtime ya 12 rand i 12 rand a hi 13 rand hi ku loko wo ya la ka vanhu lava xavisaka lomu swiphazeni loko wo fika i xava xilo xa 10 rand kumbe xa 50 rand let's say 50 rand loko i fane i swipe va ta ku byela ku hi tlhandleka na 10 rand kasi loko va kha va register lexi ni lava ku tiva xona ku a va va byeli ku xilo xa 50 rand i 50 rand kambe mavona yale yi hlupha hi loko yi fika kwi yi hlupha la ka ku n'wina loya un'wana wa xavisa n'wina maxava loko nga mi khomi kahle mo tshika mi nga xava yi hluphi sweswo matsuma se yehi lavisa sweswo swi lavisa sweswo n'we mi nga swi lavi tshikona no mara a ni twisise tola ni yingisele nongonoko wun'wana Botphethe va ku a swi le nawini it's against the law because loko munhu a ku xavisela xilo xa 10 rand hi 11 rand n'wi report mi ta ni cancel loko mi yingiserile swi vula ku mi teki na tinomboro ta la mi nga ta report kona hi ku le ku ringeta ni ku languta ku a swi le nawini wihi ni vete CSG things like that mativa lexi xi hluphako i yini i ku maswi tiva sweswiwani ku na vukorhokeri lebyiya bya khale loko vanhu loko i swayipa a hi swi tiva ku i swayipa swi ya tibangi ntsena sweswiwani ku na swinchinani swin'wana leswi i swayipaka swoho swi ngo hlengeletela mali swi ku yisela ka account swa rentiwa swinchinanisa a ni chava ku swi vula mavito hi ku ni nga ta va no va navetisela swa rentiwa ku hayi loko mi lava ku swayipa mi vona ku vanhu van'we va hlupheka hi mali ya mavoko mi ta hetelela mi hakerisiwa kambe ni ta mi lavisisela na mina ni vona ku a swi le nawini ka mani hi ta kota ku swi tiva ku hi va sala ndzhaku njhani kambe mi ha no pfumela ka ku loko mina ni fika ni mi xavisela leswi hi nxavo lowu ni n'wina mi na lunghelo ra ku mi ku hayi a ni swi lavi ivi mi hindza kambe hi ta mi lavisisela ku ya mahlweni papa okay hayi ni khense swinene ngopfu ku a ni yingiseli nongonoko wa dzumba na mina tolo va swi khumbe kwalaya mara loko va swi ku nghena layani ni vutisa because a ku ri na laha a hlamusela swona mativa swi tsakisa loko mata swi tsakisa yini ni tshama ni kha ni byela vayingiseri ku loko n'we mi twe swilo ka nongonoko lowu swi tsakisa loko mi tlhe mi swi landzelerisa ka wona hi ku swi vula ku na voho va kha va swi tiva ku leswi a swi sukela laha hi ku a ni mhani mi ni nga kuma ku a swi ni tlurile hi ku na mina ni va ni kha ni vona swin'wana matsimo okay inkomo papa ni khenseli 0860002543 nongonoko i Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela haxa thwiri la Polokwane nhleka ale papa mina le nga ta khumba le hale ka zeze le EFF karhi yi endla ku aka ya munhu a nga rila hi mhaka ku ye i dyondzi EFF ku na sweswi va nga swi komba sweswiwani va ku ku na munhu loyi a nga lova zeze ala ku alafile va lata ku munhu loyi a ya kwini loko va vulavula hi valungu wa va tsandzeka ku vulavula milungu la ku tisa vanhu hi tungulovela nwana loko a ku valungu na va yi rhandza matwa loko i zondi phati le ku na phati leyi ni nga yi zonda mara ku na leswi va swi vulavula ku ni swi rhandza kambe xivutiso ku ta va lexi loko mi hi kha hi hanya ka vutomi bya siku rin'wana na rin'wana mingiselo me hi va hi kha hi swi tiva ku siku rin'wana hi ta hundza misaveni naswona loko hi kha hi swi tiva ku siku rin'wana hi ta hundza misaveni i swin'wana swa leswi minjhekanjhekisani leyi hi faneleke hi tshama kha hi lunghisa mi fa mi lunghisa mabokisi mi lunghisa ti-society mi lunghisa yini ma swi vona swilo swa muxaka woluwa se swi vula ku na vo va ndyangu nkama wun'wana a va fanele va 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 kha va swi tiva ku loko se hi kha hi tshama laha xiyimo xa hina xi vula leswi na leswiya kumbe hi swona okay mina Soli Baloni ni fika le ka Manghena Prasini ni fika ni biyeleta la ka Manghena ni ku hawa n'we mi ta tirha la ka mina loko ni biyeleti layani loko mi heta ku lova munhu aka Mathewula ni ku a nga lahliwa a lahliwa kwini ni pfumeleleni mina na n'wina hi hambana hi miehleketo ngopfungopfu ka xikombiso lexi mi nga xi nyika xa le ka Manghena hi le ka hina hi le ka hina leswi na ta mi komba ku hi le ka hina
ku na title deed la se loko ri na title deed swi vula ku n'wina mi nga heti mi ta biyelela ka hina a swi koteki sweswo a swi nge pfuki swi endlekile se xikombiso xexo ku hi ku komisa a xi fambelani ni nyikeni xifaniso xa le ka Z ku fana na sweswi ka ZZ ku na tindhawu tin'wani ta lava va ka mani lava ni va rivalaka va le ka va ka Tshware lava va nga Tshwale va na ndhawu la ku na ndhawu ya vona va nga yi claima ivi va yi kuma andhaku a hi so se swi vula ku n'wina loko lava va nga va biyeleriwi ivi va claima va ndle yini ku ndleke yini government ya hina loko yi fika a yi fika yi lunghisa swilo a va feke va va humesini va va komba ku ri va tshama kwihi se ma swi vo se swi vula ku na ma xi tiva xivulavulelo lexa xa Xitsonga xa ku homu yi ndlisa ku yini ku pfuxiwa yini no ni ngheni xikolo xa vafoti mabebe mara homu u tsutswa yifi ye va ri ku homu u tsutswa yi dzika se swi vula ku leswi n'wina mina leswi ni vilelaku hi swona i ku n'wina mi tshamaku na vona kwala kusuhi mi va tivaku vanhu lava nga le ka swiyimo swa muxaka lowu mi endla yini ka vutomi bya n'wina bya siku na siku ku va dyondzisa ku va lemukisa hi timfanelo na vutomi hi ku angarhela ku tlula leswaku macha mi ya macha namuntlha hi ta va lava na ndzhaku ka 7 days hi twa ku swi fambise ku yini kambe ka vutomi bya siku rin'wana na rin'wana mi va mi kha mi ndla yini mina ni tirha kona ni nga wu laha loko khomi hi ndlala ya endla swin'wana na swin'wana ku ri kota ku vana va khomi hi ndlala va khensa lexi va xi dyaku hi nkarhi lowu valo hi nkarhi wu ni vondzokile kambe hayi nongonoko wa ha ri kona ha ta bula siku rin'wana khensini nkarhi wa n'wena yi yesefa yi phambeni hayi na mina ni lava yi phambeni nongonoko lowu a wu velesiwe cindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula a hlangane na wona na kambe nongonoko lowu hi ra emusumbunuku ne ya ta va kha ku tisela wona kwala se n'wina mi talaku ku ya Giyani mi kume ya a nga ngeni ya n'wina a ni kona ni la Polokwane ta haxa Giyani hi ra Mntlhanu vhiki leri taka mbana siku lerinene ku hela ka vhiki n'wina ku saseka n'wina van'wani hi ta hlangana kwalomu hi hlangana koho n'wina mi nga Bush hi ta hlangana a Bush vana siku lerinene ani mahungu ya misava hi laha ni hlekani eJohannesburg Thembisa Alex Nasoweto kuya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela